Зошто се одлучивте да го снимите овој филм за Сонја Војановиќ, која била меѓу првите жени партизанки во Србија и која потоа го преживеела и Аушвиц и други логори? Pa Sonju sam upoznala kao babastrinu i rođaku zapravo moje dugogodišnje saradnice Ane Vujanović. I Ana i ja smo pre više od 10 godina bile vrlo aktivne na nezavisno kulturno-umetničkoj sceni u celoj regiji. Ovde smo sarađivali sa organizacijama iz Makedonije, između ostalog i sa Iskrom iz Kontrapunkta. I zapravo smo shvatale da je ta Sonjina priča o antifašističkoj i partizanskoj borbi nama relevantna za našu borbu i za jedan savremeni trenutak u kome imamo rastuće politike desnice i njihovih diskursa koji su zapravo postali sve prominentniji u celoj Evropi. Филмската нарација всушност представува една синергија помеѓу еден интимен, лиричен пристап каде што вашата главна протагонистка раскажува за својот живот од една страна и од друга страна тоа се и светогледите ваши, вас како режисерка и на вашата коавторка Ана Војановиќ. Па кога би сакале да го пишете овој филм со еден збор, кога би можеле, кој збор би бил тој? Pa jedna reč bi bila definitivno otpor, zato što ono što postoji od samog početka u Sonjinoj priči za mene, Anu, jeste ta ideja da je otpor uvek moguć. Pa čak i u jednoj tako totalitarnoj situaciji kao što je Auschwitz, koji uvek zamišljamo kao jedno mesto nemogućnosti i smrti, a zapravo njena priča govori o otporu čak i tamo i mislim da od samog početka za mene taj film nosio tu ideju da uvek imamo izbor kao ljudi, kao građani, ako imamo naravno privilegiju da budemo građani, da uvek imamo izbor bez obzira na to koliko su nam okolnosti teške. Ali naša priča zapravo govori upravo o ženskoj strani rata, o tome kako mi koji smo, mi danas ne treba da budemo veliki heroji, nego treba da budemo partizani. Tako da to je jedna perspektiva koju ovaj film ima, da nije potrebno za promene da svi budemo veliki heroji, nego da treba da se uključamo, da menjamo stvari na svakodnevnom nivou u našem specifičnom kontekstu. Sonja koja je preživela Auschwitz i koja se vratila u svoju zemlju, nažalost nije bila prepoznata kao heroina zato što je bila u Auschwitzu i zato što je postojalo to jedno pitanje zapravo kako su ljudi preživeli, oni koji su uspeli da prežive Auschwitz, da je postojalo uvek ta neka bojazan da li su oni možda bili saradnici okupatora. Sonjina, mislim da je to Sonju vrlo uznemiravalo zato što je ona uvek govorila kako su jugoslovenske partizanke nikad nisu bile saradnice okupatora u logoru, iako znamo koliko je radikalna bila ta situacija i da su uvek bile čvrsto na strani otpora i na strani samoorganizovanog otpora koji je postojao u logoru Auschwitz i koji je gde su se ljudi spremali da nešto urade ukoliko dođe, ukoliko oslobodioci dođu da oslobode logor, da oni napadnu iznutra. Приказната на вашата протагонистка, предпоставувам, не учи и на некои поими кои што денес не само на Балканот, туку и во Европа се можеби малку подзаборавени. А тоа е солидарноста, антиимпериализмот, социјалната правда. Da, definitivno. Mislim da živimo u društvima istorijskog revizionizma koji žele nasilno da odvoje komunističku borbu u Drugom svetskom ratu i antifašističku borbu. To se dešava i na jednom evropskom nivou sa ovom rezolucijom protiv totalitarizama koja izjednačava nacizam i komunizam, što mislim da je beskrajno problematično, pošto te dve ideologije imaju potpuno drugačiju
drugačije predloge i vizije društva koje se zasnivaju na potpuno drugačijim principima, kao što kažete, komunizam na solidarnosti, društvenoj jednakosti, jednoj ravnopravnoj raspodeli sredstava i resursa u društvu, dok nacizam se zasniva na razlici, na jednom odnosu moći koji je potpuno drugačiji, na tim razlikama, potencira razlike, a dok komunizam upravo potencira kako smo mi kao ljudi jednaki i slični. Tako da mislim da posebno u našim postsocijalističkim kontekstima postoji to jedno nasilno brisanje ove istorije i sećanja koje su vezana za što partizansku, što antifašističku, komunističku borbu tokom Drugog svetskog rata. Mislim, one se dešavaju zaista svuda u regiji. U Srbiji imamo zakon koji rehabilituje one koji su direktno sarađivali sa nacistima i omogućili im da uđu i okupiraju našu državu. U Sloveniji imamo tu takozvanu narodnu spravu koja izjednačava, koja želi da nam kaže najbitnije da smo mi svi Slovenci, a ne da li smo fašisti ili antifašisti. Mislim da smo Ana i ja jako protiv toga, protiv tih izjednačavanja i brisanja, zato što mislim da živimo u jednom društvu koji nagoveštava da je fašizam ponovo moguć upravo tim brisanjem. Znači, ono što se dešava jeste da imamo sve te žičane ograde ponovo koje niču diljem Evrope upravo jer brišemo sećanje na antifašizam i antifašističku borbu. A što mislite za toj revizionizam istorijski ili za različite interpretacije na историјата. Еве еден пример ќе ви кажам, не знам вие колку сте запознаена, но еве Македонија со Бугарија има токму таков спор. Имено Бугарија бара од спомениците, од учебниците да се избрише тој национален предзнак бугарски фашистички окупатор. Što mislite? Pa mislim da je to, čini mi se ovako iz moje perspektive, da je to direktno u vezi sa tim evropskim politikama izjednačavanja komunizma i nacizma, odnosno te neke upravo to kao brisanja komunističkih sećanja i antifašističkih sećanja iz aktuelne istorije i nekih savremenih diskursa i mislim da je to zaista problematično, da kako to postepeno ide na evropskom nivou i mislim da je tužno što se to dešava, iako naravno znamo da niti su svi ljudi u Nemačkoj bili nacisti, niti su svi ljudi u Bugarskoj bili okupatori, tako da, ali nekako čini mi se da to razvodnjavanje istorije i želja da smo svi zapravo isti, da je samo savremena pozicija bitna, a to je da sad Bugarska ima poziciju moći, na primjer u odnosu na Makedoniju, mislim da je jako problematično što se to zloupotrebljava. Mi ostavi впечаток овој дел вие што го кажавте, како сите треба да бидеме партизанки и партизани. Што тоа значи денес и овде? Pa mi na kraju filma kažemo da je ovo partizanski film. U tom trenutku ne referiramo na žanr partizanskog filma, nego upravo govorimo da partizanski film je politički film i da mi kao građani, opet ponavljamo, oni koji imaju privilegiju to da budu, treba da se politizujemo, treba da se politički obrazujemo da bismo prepoznali savremene fašizme, jer fašizam uvek dolazi u različitim novim oblicima, ali su principi isti. I mislim da ono što smo Ana i ja naučile u ovom procesu dugoročnom, znači snimanja filma i razmene i prijateljstva sa Sonjom i njenim partnerom Ivom je upravo koliko je političko obrazovanje važno i koliko oni sa svojim marksističkim političkim obrazovanjem imaju alat da čitaju savremeno društvo na jako, relevantan način za nas i kako umeju da prepoznaju zapravo u kom pravcu društvo ide. Tako da mislim da za nas danas to biti partizan ili partizanka prevashodno znači samo obrazovati se politički, samo organizovati se i pružiti otpor.